आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवी न पाउ पजरी अहनबदा मरुइबा पाउ राज्य असकी तोंगान तोंगानबा चिंगनबा मफमसिंगदा सिक्युरिटी फोर्सना थी हुंबा अमदी एरिया डोमिनेशन की थबक लेप्तना चथरी मफम कयादगी खुजुखुलाई कया फगतखी ngasi malemgi saireng numitni manipurda su university yauna tongan tonganba mahitam famsingda numit asi palan tawgani amasung Chhattisgarh ki Bijapur jila da ngarang security force ka khutthongna bada mawis kuntra sire राज्य की तोंगान चिंगनब मफमसिंगदा सिक्युरिटी फोर्सना थी हुंबा अमदी एरिया डोमिनेशन की थबक लेप्तना चथरी मफम कयादगी खुजुखुलाई कया फगतखी मणिपुर पुलिस की पाउनहाई इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चनबा लमसांग पुलिस स्टेशन कोनबा कंगचुब अमदी कदांगबन अनि की मरकता लेबा अपुनलोक केनेल की अकोइबदा थी हुंबा की थबक चथबदा खुजुखुलाई कया फंगबा ngamखी मदुगी मनुंगदा मैगजीन यावबा SLR नोंगमै अमा पिस्तोल अमा कार्ट्रिज तरा इग्निटर सेट याउदबा ग्रेनेड अनि मिलिटरी हेलमेट अनि बुलेट प्रूफ जैकेट अनि याउना तोंगान तोंगानबा खुजुखुलाई सिंग याउदी कांगपोकपी जिला की कंगचु पुलिस स्टेशन कोनबा के बेलजांग अमसुंग के बदबुंग हारिबा मफम अनि असिदा थिहुंबा की थबक चथबदा 7.62 mm की राइफल अनि कापा यारिबा नोंमै मरु खरा 303 वोल्ट राइफल अमा अमदी तोंगान तोंगानबा खुजुखुलाई कया फंगबा ngamखी जिरीबाम जिला की उसाथोल मयाई लेकाइदगी सु सेक्युरिटी फोर्स की कंगपुना बॉम्ब साबदा संगबा पोलम कया फगतखी मदुगी मनुंगदा स्टार 901 की किलोग्राम 12 मखाई लुम्बा स्टेक चाम फंगबा ngamखी 5.56 mm की कापयारिबा नोंमै मरु कुंचु मफम मदुरगी फंगखी जिला असगी मोलजौरी अमदी बिनसेलु रबर प्लांटेशन की तोंगान मफम सिंगदगिसु लोकल मेड सिंगल वेरल नोंमै मंगा लोकल मेड 12 बोर राइफल अमा पिस्तोल अमदी पंपी याउना तोंगान खुजुखुलाई कया फंगबा ngamखी हाइदी ngasi malemgi saireng numitni manipurda su university yauna tोंगान mahitampham singda numit asi palan tawgani saite thopang lupna sindona imphal gi manipur press club da malemgi saireng ki numit palan tawgani Tharamatuda Gopal Sharma Award Lanthokpaga Luinana $1,000 sena iba utangbigi lamdam da haina mingthonba lairik amasu phongkani Luinana saireng saidinabagi thauram pangthokani Manipur University ki Department of English and Cultural Studies ne sinduna numit asi University asigi VC got hold up panglan togani Term to the Vice Chancellor Professor N. Lokendra Tamil Nadu University की Professor ओइनंबा World Tamil Sangam की हाने की Director Dr. K. Pasumpan Sarukyakani Dhanamanturi University na su sinduna malemgi saireng की numit University asigi Multipurpose Hall da palan tawgani University asigi Department of English na sinduna pangthokadaba palan thorum asida Saite Academy Award pangkraba mioi kayana saireng sing pathokani Tharum to the University asigi School of Humanities ki Dean Oriba Professor S. Lanchenba amadi Department of English ki Head Dr. R.K. Changsari Sarukyakani Imphal Izila ki Lekoi Singda leba Paramount Standard English School ki Mahiroi Singda Bharat Lamina Stationery ki item sing tengbang oina pikre English sing machama pan marphumanga da Bharat Lammi ki retired Captain Michael Athing Kohe amadi mahaki imung manungna hodok tamba school asida Bharat Lammi ki brigadier thaki officer amana luchingba kangbo ama laktuna mahiroi singi school bag notebook tiffin box yauna tungan ba mahitamba da changba polam kaya mateng pikibani Nat ki oiba jago isai yauna pangtok bai thaurum atuda mahiroi jam marphutara oja tara manga amadi mafam adugi akoibada leiba kunja sing saruk yakhi tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini Chhattisgarh की बीजापुर जिला दंगरांग सिक्युरिटी फोर्स का खुथोंगनबदा माविस कुंथ्रा सिरे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की जवान अमसु खुथोंगनबा अदुदा लेखित्रे थौदोक थोकफम दगी यामलबा खुजुखुलाई कया फंगबा ngamkhre Masing yamlaba mawising Bijapur amadi Dantewara जिला की लोनबा मफमसिंगदा लेबा उमंगदा लेरे हाइबा पाउ फंगबदगी सिक्युरिटी फोर्स की कांगपुना मफम अदुदा संगसिनबदा नकल अनि की मरकदा नोंमै कापनखिबनी अयुकी मतमदा थोकिबा थौदोक अदुदा माविस कुंतरुक की हकजांग फंगबा ngamखिबगा लुइनना तोंगान बा मखल की नोंमै अमदी कापा यारिबा मरुसिंग फंगबा ngamखि अतोप थौदोक अमदना केंकर अमदी नारायणपुर जिला अनि की लोनबदा लेबा मफमदा सिक्युरिटी फोर्स का खुथोंगनबदा माविस मरी अमगसु सिखि ऑटोमेटिक नोंमै सिंग यावना माविस की असिबा हकजांग सिंग अदो मफम अदुदगी फंगबा ngamखि
ऑपरेशन अदु सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्पेशल टास्क फोर्स अमदी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की अपुनब कांगबुना चथकिबनी श्री गणेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुंतरुक सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओइना थबक पाइरकपा था अमरोंगी मनुंग असिदा लेबाक असगी मिखल की थबक थौरम सिंह फगटहनबा खोंथांग कया पाइखटपा हौरे ECI की डेप्यूटी डायरेक्टर पी पाउना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना अतै इलेक्शन कमिश्नर सिंगल लोइनाना पाइखलकपा थबक थौरम सिंह की मनुंगदा मिखल की ऑफिशियल कोटी अमरोम सरुक यादुना डिजिटल ट्रेनिंग सिंह पांगथोकनबा थबक पाइखटले ERO DEO CEO की थाकता राजनीतिक दल की मिहुत मिफम लिसिंग मंगारों पांगथोकनबा थबक पाइखटपा हौरे इलेक्टोरल रोड वोटर की मिंग हापसिनब नत्रगा लौथोकपदा आइन की ओइबा तंगाई फदना चंगबा चटना कांगलोन सिंह हापचिल्ले मिखल की थबक थौरम सिंह हेन फगटहनबा कमीशन लौखलकलिबा थबक सिंहदा मरी लेनबा सिंहना मतेंग पीबीनबसु चेरोल असिना अपील तौदे ngasi pongpa pause singki maroiba pausingi damak hauze Kshetrimayum Premchand leide Premchand Thagachiri Nolini Chuchampur Unkannabagi Pibam Lady Curfew Thumbly Shutdown Chathari Internet Thingli Palmdaba Thoroksing Thokti Haiba Headline Asi Sangai Express Manipuri Madi English Edition da Ahanbi Headline Pidino Fongli Pawasi Sanalibaktana Chuchampur District Subdivision Tarieta Curfew Komthoki Paukchi official andaramle haujuk su charangna phibam de lady haina ahan be headline piduna fonglakli pawasi Imphal Free Press amadi morning bell su ahan be headline piduna phongbu thengnare Manipur Mail gi ahan be headline asi FMR chana hankidabagi mayokta ansamna sinduna miyami khongke chakre haina phongbu thengnare pawasi Tamilong Times ta ahan be headline piduna phongli MLA Asap Udin Maitai Singbu Jiri Bamdagi takthok naba honabada achaubu khut yawi haina jiri apun malupna maral chirakiba wafam masi naharol gi thodang paukshi gi ahan be headline oiri pawsi pongna famda tongan be headline piduna phongbo thengnare paukse asigi ahan be headline asina NFR gi general manager na jiri bam Imphal railway line yengchen khre haiba pawsi phonglakli Higher Education की Transfer and Posting Policy da Maheroi Sing Penadre Shanoi College की मथंगदा SK Women College su Solon Sinkhre DMC की Maheroi Sing su irang haurakre haiba headline asina Ichil Express की ahan be headline ni Supreme Court की Judge Sing lakpada athing mapiba chumloi haina Congress na thamlakhiba wafam paukche ayambada tongan be headline piduna phongbu thengnare PR mamang Kamal Babu bu phonglakta numit Chamaga tatuk sure Geo Sina Pigani Haiba Tabak Maki Loina Bina Taugudure Haina Huyen Lan Pauda Ahan be headline Piri Anishu be headline Dana PR Manung President's Rule Nasu Mijam Singi Punsi Kanmangam Lodoribra Ichagi Areba Mobile Tracking Jojang Tekta Oibedagi Junction Kongul Lirubada Assam Rifles and Tinglaki Haina Phongbo Tenare Amsterdam Mipamgi Matung ina Aroibu Kuyek Pinagani Haiba Nation IMG Luchingba Muibana Fono Kiba Wafam People's Chronicle Amadi Ganfiu Melda Ahan be headline Piduna Phongbo Tenare Nolini Thagachari Premchand Aroibada Maroiba Pau Amukhana Rajasi ki tungan ba jingnaba mafam singda security force na thi humba amadi area domination gi thabak leptana chathari mafam kaya dasu khujukhulai kaya fagatki ngasi malem gi saireng numit ni Manipur da su university yauna tungan pa mahi tampham singda nimit asi palan tokuni amasung Chhattisgarh ki Bijapur jila da ngarang security force ka khuthongna bada Maoist kuntra sire pauloi jare